tadi Pak. Ada sarjun nggak Pak Sarjun? Kenapa Pak sekolah? Kita ngalami bangun. Coba dulu ya. Ada makan sarjun dulu aja. Anda. Kasana ayaw tawa tade ayat maka dudung ade ingkung indera
dia ni rada anu bayi sira berkena akan daya ana di sultan tahe pamilia apa soa saya mina damba ada rada tu anak berami ibaya anak di muntawar sabesa kami di pangalu dena di muka saanaga inayo nano kambo maino nodura ayataka pakai negeri yo maka kaki yang pakai nano berdua tenang dua mangu dari di dadam ibu benaya kepu begini sampai atas sudah gong kuingan buaya masih nongol ada tumuraga tai kaya kusarana wate bodo subinane biru bilian dena di kano pemangga wangada kuai dena nana dumis disebut pireson ayam anan hiana kaderada tu ayah gila pagederan ayam anan hiana dia son tanah ya sapa kata na insiar sudah tu ibrahina ayah dia mau dinade katanya amin benda ini kata kuat di dagu pindah panganon dan nol pamilion neon dan tuai Ibrahim ayat di maudina saya min lembe kadar to anak inu di kesado ke di pegederundungan ina mana nih yang inu lawan minum bawa nabi lawan mari mengaku kadar sama poro kadar to anak lagi ya mama payah gabi dari daya madi madu ya bilang tawat ke paparan nakan ayam anak nih yang sudah to ai Ibrahim tangan karena dah kuai denan dato abah raina kata yang in bersiap dulukan maaf sama bukan amara kada dan dinga koron natamage kadimade umuria tawi dage inuman miya kade dari yang besana iya amari yang kumi gede ini pandanane yang magada pangu simban adi nagu mekaar dengan data nonga inga datomi anu madem bengsuka abah tugi ba itu naga pikir sentoni anu ni rupa utamu kian bentugi kadimade kamuria tawi langinya kata yamin dambe sama ukam maragakan lagi mama paya ga usuke ya panganu nabu keni dato saada kata yami mama saade ibu deran mendoakan ada di saat ulama na ayana ngena gerakan non nagu sida to kare pamilia apa suwa ubah pembeden nebe kaki ya katawang ko tanah bermaki daga di kanu pemang kewana kaki saya mato nanare yuk tada kadari bederodin ayah dari kentoro ladu muslim apira jika memang mengadam kaki ya mama payah ga kata yang lima masa dan kuain denan betugana karaya ga usil di sang di makota ladu sekaritare ayah muslim apira sama buka mana dia dua kuanana kaki ya kata bangko ayah mana niana dari daya tiya dungan ubaya pinan daya khusus sekaritare apa kata ni muda pamini mendik kebeda kunderahin nona pamini mana gantan waya sawi langko kata yamin nebe kadarung wata anak kada daya umoke soke yang panganon apa kata ni nangiro amuriya tawi langko ayah sekaria itare ya betugena maraya pamini mana gantan kelang ayah mana niana nadu sekaria itare bekenan ubade sisa ayah tua benar tadi tidak berai takkan parone magara kata kaperusa ingin di sana berbagai kaya ku kadiru besairon di marawadokinya di suta iyana di pagederu dengan ada di baya isa pamili di makota hidukina nima tatan aku sokada daga presini dia iyana nadi kadimu sab pamili Korea kami kontor dia nasu dari daya si kadimu omina gusuk kada dengan dega bentuk impakalan do sama bukan maharga kada dening aku runa nadi kadimu sahaben anak usapang kata naga itu di pesanonge kada raka dia yang kaki ye apa ya ayam anak ne ya naga sapodo ide yo nasi jawa de derangena wano pakat
salaga pitawa kadebian malina mudawana di baywang salaga pasaro pasadi dewa tawa minuru tuwe dapat pasi gaya sama pagedongan kadarada toan nanana ayama anania nanadi kadimusa ayat tangan kana tamasakan daya obe presidente sida toka senawe ya pamilya dan papaya gede tada tarung sotau kawan ada rami gede di wede pagari kata nama si kan sadar de tua asnawi ya kata yamin lalu presidente bayi presidenta pamilya dan tu ganana ayama anania na tamago auditor di de tu mama ka saku di para amorea tawe mungkin ya pamilya iman nagentada sisir mana nih yana pamilya mungkin ya di berbeda undungan tanah pas sapang pandai ya mana nih ya dan tongan berani sisa pani bengatawaan ayat tangan dengka sama buka mana gana di detu mama kan anak mana inora rahmati yukan dan apa sih bekas subuh di mungkin ada tuh ayam mana nih ya nana di detu mama kan ayam tua benar rahmat aku di muka dan nana bersimpan mau kaki mampan apa ya agak sudah soli mau ya aku salah kau di salah kau kata yami dalam ayau tawa tanda sisir mana nih anak supamilya mungkin ayau tawa tanda tara pasang pampanai tantongan ube adi sisena di kano pemangkawan lagi ya videonya onami ya kasih gulingon anu nenda ke pemangka darah dan tuan anak lalu sar di tengah aram ayah dan tolong kemana man betul gani mutane di pakedar dengan apa milih mana gentalan iya naso dari daya betul gani mutane ayah mana nih anak besok ada dia mendek kadari maimuna di sabu kamar di marawadong iya nada di bui lawan kata yami dan nembut deh aku deh mi buat kitieri kana si sodetan si ai hewe ya dina bakar sama buka maraga ya ona kunsi yalla sabu di kumarau sana dapat tawaragat dia na sundari dayo na bayi semayor sana dapat tawaragat betogi kadia dia aya dina bakar nanau kumana nanakan pagi ya ma papaya ga ino di pesalongi ya di pageder udungan asir mangut tere kana bayang mau nama tanah solatan siang hawe mande pataka kegiatan tahunian nami adina budawan sanodo yosanaban sakadu sadam mahagengkan iya nama sudah tahu minyak kagerna duit betugan kursi ada pengawaran kaki mama kaya tapi jaya kada toko pembeli dan neyan sa ada pentawaragan wana mana dia nak beri buku sate ke maga sumaga anak anak nian kaki mama kaya gau ni patak satamu ke ibu gayo nayo nana piana dan satamu kau ni patak saada ti di kesusurota sebenarnya saada tak sira di kibulu gamana yang dengasar salat tanah siwe kaki mama kaya gaya nabu ade aku derang hai semayor ada pantawara getai saku di komarau ayah tangan ion dari kadire ayah dena buku bakar ayah mana nih anak sisir mana nih anak pangkatan tirikan sukiya tatonian ayah tua benarana dena nak kemana kada daya udah kau bekan di deto naser ayah di suami rolesa sabu bunga marantau iya nani pitero ayah mana nih anak susir mana kulang ko nanang sa pagkatana kataya milan ang kaya pada aku awak kane datang nasirai sakudi kumara ada dan singa corona dia mirolana sabu bunga marantau si susir mangonang ko
ada deling akoron bagani datang nasira kagi yang apa ya gekar inu di kesadame nana usapang kata dari daya tiagungan baya pinat ya para nakak kononia koran aku belindunga adil kodiye naton bagani datang wau nasira kagi yang apa ya susi manguna ko ayat tangane yo anu nanda kepemang kadara datang anak kau buat atau mana gaya betul dia bubakan nabai selalu ya depan tahu marau ada taisa kau di kuau marau nada kau wain denan datu adi nalana ayah demaka erenga familia dan guna kuria tamidang ko ayah ma anania nada duka papa tagana nada perisi di desa bekenan obedese iya ma papa yang tadi tidak berait maka nama di sana muruna kakasian kadar ada toa nana tamang kita to mami nganana usapang katan saku di kuang satu kedito berau usono pudi niana amir satawa anana dia dia ona dia kasulengon ya nasuke ya tato niana mangan ni pan ya imban nau setad bedero dina ya dia sudi pantar ladu daire ya katora ayam sente maapera bagadong aku kita badagawa koran bekenasan rusi di lemonte ayam anane yanna tamasaka dedaya di bagederundungan akasena kemana setada inorai inoraya bundawan ayam anane nya kasukuso ngarani ana inoraya bundawan mati bengabahi ya sapa sagi kuraga tada mangen abotare ya sinagota ya gen ustada inorai nana upamana nanaga pakam benda betul saya lam moko ulu gagal goyang manila lagi ya naik neringan ya mata suwe cukiringan ini dede bietanian manila lagi ya kok untuk nano agamana koko wasa dawaya da apa awingi ya si ustada inorai dia nani man kania lalang ko usukiya pa ganon na bentugiya seni pa nana upamana na ko moria tawi na ke so pamili lang ko ano na kapamana kadari dia milna kadari dia madia moria tawi ala na mabalo ko dang ko ganana sama buka marga do mi buki salin nor pamili menditeba ayah na guna ano na kandana sa abu pedo dia na usodo ko dia ini yo tadi mayatina dagu minderam ya ina si sai mai semayate na pamilya dan koga ayana laga kanon na kapak dedi ngako pakapuro pernah kena bantu gimai sara ori tawi ada pamilya ada koga nada kumbirai nona suwe kadem madeg kadar teri sorira bantu giarawi pamilya mendit ba ori yang pangkoga ayah kadia mira kata ya minal lamba dia matai dengan dia nasuk dari dayo miau na bereyo ara katu tawaan dikira pagden napa kata ni kiri no aku juga iya adil sabu kuma marantau da mindirai no nada ko dua batogi arawi ina ni masih ya rawiyana pamili medeteba moria topang koga ayah kadi mirana dengan buah indena nabi sulutan anone betul kesantam maria arah kata bulakan aku soka dede mendeg kira pageder nak ada raba iya nasa betul kesantam maria arah kata bulakan de aku buah indena kadera ada tuaya ala du bira ulsi reman murian tawilang ko kendan kira pageder ada nakadara dan ton anak ayah dan si amira
sabu bunga marantau begani datong molo kaya mana nean begani datong molo kan nagari ya pampadai ayah di sumber remoa begani datong nasira muria tawilang ko pamili maka iring edu di kesana ya begani sumber remoa kadari datong nasira kan lagi jema papaya gagi nan sudah tong ayah mana nean begugupat dengan ke korba ke pamati manayo bantong tarada sutari tibu para atau lalu tawa dia kau para dengan kakak seyari awat kau pun kisah dimbedo pematik suwi gimana dumara bersusempadamu dewa pamaga aden dengan kuain dinan ayam mana nih anak presiden ya berkenan berdeses ayam mana nih ane awat tawa tande ayah siudin di lana berkenan patah dato si dato adien tanah am daku buat pamilya dan kugana ayaku nama taan na sokya tatonian dato adiena na kaya udah sana kana kadara dato ayat na tamasa kadede ya ana di bairai sa amuria tawi andem pamilya anangko sokya tatonian ada aku wa idena na dosi keritarinnian pakatani mahmuda kata yamin nembe beto gani mahmuda pamilya melit tebe muria tawi nangko tamaku dinangian ala di baiya Nisa, dikira apa karena bayinya di mahkota. Ayah mana tadi bayinya Nisa, pamili di mahkota. Lalu kadi gua semana nadi nikmat. Mata nadi pekada rondungan, na ayah lala kenon. Hai duma ada kelatau, nak kagia kau paga naina. Bendera anak kene ini kade mudi war pamiri neon. So kene desale ya nak kota rero sadi de apa dulu bayar aku apa nama